Moje ime je Cvijandar, danas ću vam predstaviti bisagu za bicikl. U pitanju je bisaga za bicikl crne boje. Kao što možemo primetiti, bisaga nas se sastoji iz 3 dela. Znači imamo levi džep, desni džep i centralni deo na kojem možemo da postavimo mobilni telefon ili MP3 player ili bilo šta. Ono što je specifično naravno kod ove bisage jeste također što imamo 2 načina za pričvršćivanje, znači možete pričvršćivati po vertikali i po horizontali, odnosno samim tim sprečavate, odnosno fiksirate u tom položaju u kome jeste. Bisaga, kao što smo pomenuli, znači imate 2 džepa, to je džep sa leve, džep sa desne strane. Njena dimenzija je 15 puta 11 puta 4,5 cm kada se, znači da kažemo, otvori i prilagodi. Bisaga, znači evo, počinjemo jednom redom. Znači prvi džep koji vidite, znači jeste ovaj mrežasti deo. I drugi džep, znači jeste ovaj, da kažemo, malo glomazniji deo koji možete svašta, da kažemo, dosta napuniti. I to vam je, znači, da kažemo, sa leve strane. Naravno, u sredini, zavisno od vašeg mobilnog telefona, odnosno prostora koji ovaj deo pruža, možete postaviti mobilni telefon ili već MP3 player. I s druge strane također opet imate, znači, isto takav džep, znači manji džep i veći džep. Kao što možemo vidjeti, ona je fluorescentna, tako da sa te strane ćete biti uočljivi. Malih dimenzija, zgodna je, naravno fiksiramo znači preko 2 mjesta, odnosno preko glavne osovine i preko, da kažemo, neke vertikalne, odnosno za početak ili već kraj kormana. Odnosno da li ćete biti kod kormana ili ćete biti kod sedišta, to zavisi od toga gdje vama u tom trenutku bolje odgovara. Eto, znači u pitanju je crna boja bisaga za bicikl, znači sa leve i desne strane imate po 2 džepa i naravno centralni deo za mobilni telefon. Hvala vam puno, vidimo se u sljedećem klipu. Veliki pozdrav!